total and enya sam koto 18 matches and eba so intino boys be this car and then the efficacy ebe the pa esan say also na bode and ya demand on the tactical front no when tebia come so be ha hu ye pa enti anano pay ma yemi nkoma kakra na enyama so emye pay me pato je tie de ayas boboko no gomu any Olympiacos na omo so ebo ene ayade asa kwan be say simultaneously ho game ni nyina toda time ne pe enya fi na obi ba be bawie ana ba be kaso ana we abawie ana de ne dabi sisi ade no nwotwe ana matches ni nyina toda Arsenal betena fi o Emirates wo me krabat amante ana this year dem after Sporting CP wo mo ani Athletic Club de Bilbao e de be sia ni was Spain wo abre kwana na Atletico Madrid wo me Bodo Glimt game no enso trende ye benya Borussia Dortmund Signal Iduna Park wo mo enso ni Inter aya Milan game no e ba so FC Copenhagen akwa the Camp Nou boys adom enso ya Barca wo mo game so betota after Madrid awatalu anya sam kotwa ni Benfica ana eba Club Brugge enso tenafia wo ni Olympique de Marseille ana eba Eintracht Frankfurt wo mo ni Tottenham enso game betuma trende na Villarreal wo mo ko Leverkusen na wo mo game no so betuma trende awo Anfield no me pato Liverpool and Quarabek na ebo Galatasaray enso Eco City no mo game no mo Manchester City sa game na betuma trende AS Monaco wo betena fie wo mo ni Juve na ebo awo Napoli Crodium hono and SS Napoli wo mo any Chelsea na ebo ayadesa Pafos wo mo enso any AS Villa Praha wo mo game na etwane Paris Saint-Germain or Paris anya sam ko to Newcastle and ebo P Eindhoven and Bayern Munich game no enso betuma trende Union Berlin betena fie Union Zurada wo mo etene from ni Atalanta and ebo ntiwe matches ha UEFA Champions League na etotap ewo tuma de so na no pay make etre kakra adama na ana ensam ni toso ye pa PSG wo mo game mo bono pawi no likely sa Branta de dey draw and ya dey say wo no so betene na wa he de eniama ensum ati akọ wo ye player a new player Barcelona asa pato PSG asa from Barca na no other Drew Fernandez akoye any training na anopa ye de kakra adiaba akoda no se yanka mo bianta say wo pa biaya ahoye perfect for air development no Paris ho was say wo mo training grounds ho no bibia comment him Barca akoda na okoye no was who ye player na person develop here Paris na say oko esa say ahoye kaba papa wo mo ne manyina adaye atase wo no was wo pay wo ba be bo ma PSG boboko no ene am so timi akoye edi amom na ye bisa say ne bo na nkasa say ne sitia and so ne bo ne de oye creative player na opedribus ye pa and person o put you on show and you oye player o de bo no person o de dan ho no yin kete e ma dodo na so edit and no Drew Fernandez me pato and no da ne interview kakra akoda na grantee no wadi eba e wo duma de so project na e wo PSG no in fact come up and we a young guy na Barcelona ya can say PSG approach no makato say wo mo do eko wo mo project no ma entoto ho so okona okoya adwuma no adi ma PSG bobo kona no Drew Fernandez nkoma akoda no adi eba e wo duma de so na no pa ye ketre adi matami Abraham anyaba na 21 million euros no ska akoda na ba advance kakraka ho aso fela bobo kona wanyaba atasa no da wa sign what the pen SCP paso enya sign the Aston Villa and no reporter Tammy Abraham he said the back to the Premier League no and yaman sum ekoye adama captain na another me baba kato sa Brantani tin and some adi Jeremy Jacquet wonu player siakan and ma start Rene me kato sa Chelsea e dia akoda ne hon komo amomu free said the summer there akoda ne be no da me kwatia yasi Liverpool and Bayern Munich nyina de omu hwantim atasa akoda no on pesa wo mo sign Jeremy Jacquet but update time in Saka say yes Bayern for the officially wo mo ne Brantani on torrent any komo wo mo ne start Rene any komo wo mo de omu so mo tete ana mo hedia ne nkomo dia oni Chelsea edinam ebesi akọ na se omo de omo nkase produce ekoba se asenso de eni ombedi ne jo ekoba se Chelsea anyo omo ne maye padia ene wo mo Bayern Munich boboko no wo mbe fa na chese wo ma se Brantani team edi Jeremy Jacquet empempen de omo se diet opemekano ne konto de sense na ana chese omo ni guso ne wo mo so ahweso betime aye adwuma ni na kama enso e wo Bayern akatinte ade am de time Saka e wo dwuma de so Saudi Pro League ya se sisi ankrofo no
de wa womani asan pre no womuso mu hia Osman Dembele na Sedembus ati Ballon d'Or womunya Ballon d'Or winner ewo Saudi Pro League no already Cristiano Ronaldo hodada ana Karim Benzema enso hodada nti se womuko konya koda we ema na be count de anacha se Ballon d'Or legends na no mu peja enso adi ekodo entianope reporter mensa eka say isi do muso matense nyina the big one no enso ayabanta den Edu Osman Dembele anum aye reporter fi Saudi Pro League no adi aba ewotuma de so na no pay make check akra edama nam anopa yase dia eba ese Atletico Madrid wo madi nkoma meet na toja na meet na eba so no opanya ne team ade Matthew Alamani wano ana sporting director adi Atletico Madrid yase one player o hia ne ye pa aye Luan Garaska enti yase oni ni agents nam asase adi nkoma meet enya ba so kra e Munich ko dem ho aman komedian baby esi kika kono akodan de obenya akwakosi akan edem Atletico Madrid bobo kono adum aye reporter mensaka efi Luan Goraska kate obi bisa sa ne tambe no bako ni ameti esa ebia nkonkoye January ebia de ne sama ana plante no anso ebetimi akono aye reporter Luan Goraska efi akodan kate edi eba na Chelsea na di statement bi edi aba bontin fata no anwumre ana Chelsea release sa statement no wo mo se mo amatete se Chelsea supporters ni bi at the hospital our Napoli Claudio Bono no kra na omo ka amobi ata se ade se hospital no modano plano enya dia asabio emu ye dim bia eburu su pe emom no koda na paper de omo supporters no emumu bi so paper ata so mugu so omo he omo de emom omo ka Chelsea supporter bia se sa oba Napoli Claudio mo akompoto ho the security personnel ne be ka bia di super pepe enya fi na oba be ya teman efa ha wose me de enye ho na mefa wose na kobasa be ha dwede ye pa enti anu ye statement Chelsea ade emane supporters ni na ena no pay make atre enso ade ama na Chelsea de ne de sabio obi ani ho wu ye na mom okoti mani ne pawo reporter mensaka ayese nipa 7 ana o ma hwe o monka na yase na o monso efi aye Romania ana chese eba na ara Romania ho na ya chese wo munya sa kwansia no atese o monso mo ba France nanka etinada game wo aye pawo boboko no wo mene Lyon eba bebo nanka wo ma ba be hesa game ni bi na yeso mini tipa track ibi ana chese akwakohia aye kwansia ne kanyanya pa ba da sa kanana nipa 7 wo munyina ahwo mo kwan no aye reporter pawo boboko no ade twitwa e wo dwumade so na no pe no ye ketre ediama me commanded ekohe Madrid players wo mo de kwakobo Benfica me pato tibu kotwa eno da wo training kama reporter mensa eka ese kotwa be start the Fedi Valverde bebo wo mebo aye Marco Asensio na wo mom enso aba brante di adi aye okay Raul Asensio rodan pato Raul Asensio na omabodi Heisen wo mebo Alvaro Carreras na omabo Adagule wo mebo Oren Tramane na omabo aye Jude Bellingham wo mo ebo Franco Mastantuano wo mebo Vinicius Junior na Mbappe enso etime adina nim ho we squad an pay mensa ka se bibia start anasa ansesa Madrid edo mo start ebo aye Benfica game no ma ena no pay me ketre edema na Jude Bellingham report no atase se na okokodi yellow card the run of aye 16 game woman so abebo no fan leg no reporter mensaka say enade sa brante no ebetimi abobe sanse obey suspended and team anu ye diamete ebo Jude Bellingham akatia and now no pay me katre edema na Alvaro Abaloa head coach edema Madrid na anopay in central for kobisa say ni team na attitude no pitch no so no wo say enema nyina ekoya na no so since we join team no ene aduma one squad na ye for now no we feel say a perfect squad and test player bia yiri yem so person sacrifice adeboa ema team no enso enya win and on the of course obeka say team no in a better shape enum ayade ba ko ohu and ye be say isi no with team nanka say ohu ne say Jude Bellingham amafo do na eka no asem no so Jude be 48 hours for to aya na okasa na game ne ba so no was on Jude Bellingham kasa and obi say Jude na dey na pay me kasa who pay me too much and too bobo na anya boteka kra who too me ya
de wa home na wasa abrante tu kasa na tasem wono ankasa ne hotete no kra ento akata abrante sem aya wonya bote kakra na ekame se otu too much enso wo game better enye in a bad way oposo akata abrante se kwanya energy na wode bo Madrid no aya de better on so no manage ne se ne be ya obetumi de aboma 90 minutes na nyina awie no stay between aya the stability team no enso up ano your reporter Avero Abaloa edi eba ewodumade so na no pe no make a check akra edi ama wansisi ahodo so na owie ne ebisan se adagule amanfo se ono na ekra team this here essence ono na creative player or the controller or distributor na who ni sana and also abante no ekra incredible qualities ebebo Madrid ye pa ne passes in the final third no or say kama anti we say Madrid use that advantage no na fe so mu utilize abante no the person any ade wa koda no betime aboma Madrid enso akwa anim ye enti tie papa no nanum sampa dia na kama say the controller at the Madrid metro do hono anom aye adagule ane yankoba kakwa so a wade twitwa ewodumade so na Cesc Fabregas sisi no na sama what is a team kase bia per Fabregas a mema no anya wanwa na komo boboko no djuma wodi komo 8 na nya asam kotwa eno da oti Fiorentina ebo ne ntena me sama Fiorentina etimu ba ko na eno adwuma pa anya ni ko pass ball pa nkoda no nya asam kotwa da ade ba ko ama obi ahu se Cesc Fabregas team no ana tese wono ne fingerprint na what team no so yese komo boboko na nya team bia wono ankasa ne style of play and what pe players SUT and style of play and players no so elbow ediament unya coach what sampa wono ankasa ana he the team team sampa team na niam nyina ekoye and the next coach so obi a hedanim na ono so rise about the hierarchy ata so obi a edi Antonio Conte obi a the Pep Guardiola obi a anso the Hans Flick man to no anya wan so penent na ono so do on no Cesc Fabregas en koma kakran so efi na kati adi aba na lem Rojino anso kasa adi afa kopama hom na amanfo no kasa sa so we yes Manchester for no ana setire sa yes Chelsea team na is stable and to beso mo we kwan kro bia so a wo mo de destabilize Chelsea team no and Manchester for ya na ko hensen for hensen trophy and kopama na ni nye kopama ko Chelsea kopama ko Manchester United nanka sabio se player bi pa petit papa kwa na Manchester United ready yagopo aseme kwene na lemrochi no say sansam na amanfo kekanum no krobia nim rumors de ewo na rumor bi ho na say anka ben no krakra kakra nka ha dwene we dey tell say I far from the truth and to sansam na obia ensi hu anya no kwa wazin profo bi ana abo musiem no mkeka sansam no kopama wani abante na di nkomo kopama ancha se na ni nyeda wo se kopama ni te ana waso wakam obi ata say untouchable sa word no kopama ka hu bi entie bia wo ye wadwen say ana mo pesa mo ka bibia ma tesa say akoda ni de eja Chelsea team no kwadia on there one said that e wo sa de say sa de amo ye na ebetimi aba mu sa anom aye lem rush no koba kakran so a wadi atotwa na owie ana ye bisa say ye play eno a mebeka no asem Romeo Lavia imprahene wo pepra papa na oni worship for na de o my Chelsea no anya asem koto no so akoda de nyame anim ne oni mbo ne bo pa wo ba ye so wo akoda ni trade na wo ye na wo sa akoda ni mbo pa na atwa de Chelsea bobo concern abibi o ma say Romeo Lavia ay 100% fit sa akoda ni ye fita ebebo Chelsea ye pa na so timi ye fita ye can world class midfielders ha want to be ambo enya banta de Rudy Romeo Lavia every mu da beta I say pra any fitness ha akoda ni nya na amaniama ensa da enkoendo hu say enema nyina kokoyi a mu be hu akoda ni ye pa wo wi e be na Moses Casado say wo kan mo bi atase emfifi wona obo no one player say oni ne bo o man hu to ni ye eye Romeo Lavia because akoda no eni mbo ne bo sabi adwene ye adwuma woni baby aso kom woni baby aso possible enso ade fanti wunya sasa player na oni bo midfielder ama bo ne yakama de here esa brante be fully fit anu ye dia Chelsea obu coach any players no kan dia fa Romeo Lavia when na no pay no
make it today kakra and so the ama wodumade so $1,000 flyers a player at the Inter na akodani player mobeka me ba beka tell me say okoye surgery ne surgery no okoye no ewo UK akodana pa ya say enter now start full training with the squad na Iris on the 15th of February so onya game ebo say when timamo on the 15th of February ebia 22nd adesa akodano enso no ebetimi anya game aboni nyina eguso atase abeba so awie atazo mu fizo de tenie akoda sisi ade ne manyina ye kama entifi boy busumi ko na awie yese kima ese ono so enya kembo na tase ne ma ye kama enso edema na no ye reporter meti efi akoda na katia ena no pe no make a check akra enso edi ama na kitchen chivo wonum head coach edima Inter no na opeyina kasa was against Borussia Dortmund na Signal Iduna Park ye baby a okwa ena dina ho no enye hize kra was adia ba ko bebo ama eniema koye adi ama Borussia Dortmund stadium ho essence fans no de wo musi hitama de wo musi gina team net no awaso de pa enti ano bo ma individual players no ahoade ne ba ye pa was openya ne de di Kokovat head coach adama Borussia Dortmund wonum kwa fa so ehe ni team wonum quality a ekro pay no ne clear identity as a players ne enya abo mo playing star no a dominant star and the creative no as some transition and now some to movement in the upfront today very good in team we a team now ni omo koba I saw this on yem was a problem or there but almost ever not as a problem and the Borussia Dortmund and so on we went to me utilize na abo team and didn't adi Napoli and the reporter eba to media so Jan Bisak a player in fact or a defender at my Inter no you be saying the counter assassin sana enkomanisi kono so enkomane de wo media kwa anim ye pa anya wanwa anafe so enseda anye ne wanwa se ni team no anase ni agency no ani Interfo edi nkomo on de ne concentration ya se we besi aka na abo Inter na de in the out no wonya akwanya esi aka ya wabo ma Inter boboko no ede man so atimi akoye de amom anum enkoba kakwa so Jan Bisak ede ba ewo dwumade so na Vincent Company aye head coach de Bayern na opeyin so akasa ye bisa say Edwin Hofen dey say kwaba problem bi edem say aja o table no kra ene manyina ekoye edemabom na we dey say top 8 no mawura man sa and the game we dey say full and also he enya dey so mehu aboa ya afobia e ho na o see ni team na strong side ana o dey kokobo against Edwin Hofen was on quality a crown for no and to no enya fina obefa say bi player bia sa na o dey na boss team no wo he had the full squad na o dey kokobo PLV and Hofen no a reporter Vision Company at the Eba Awodumadi so na me pato adasa Galatasaray womo any Man City ana Eba na anom ana Loy Sani akasa Loy Sani su yanka amobianta se Manchester City game na womo ne omokokobo na anya bete na team e wo so sa no womo di kan ni biabo womo ni Liverpool abo womo na Atletico Madrid abo ento womo ni kwan ombefa so ombebo sa game no ana womo ni kwan ombefa so computer enye se bia wo a big name ne ntoma gugu mo sam se dabi won be ma aye round for aye your win enti ade say ne wo ma ba no mo ba be ya adwuma ne ye pa enso e wo itiat eno ye nkoba kakran so abrante no ade tudwa no se Pep yanka mo bia ntia se e ba ne aye the architect of football the modern football want to be ambo enyi Pep Guardiola every mom Pep Guardiola ana test worry program aye football aye the brains no ama esi adodo na esuasia wo so no say the football career baby who say wadu ni pick time on Pep Guardiola esia essence Pep Guardiola atre amo sampa the demands of football no so no so change no and this and football mentality exercise Pep Guardiola na exercise ono Loy Sane ema what football say pa and the such coach no ni kwakosia enya better kra enum enkoba kakwa so Loy Sane adi eba awodumade so mamenko Ancelotti wono na oye head coach adama Liverpool na Ancelotti na ye bisanse league mobadia na ajatere ho hita and so nyame anim ni beye 30 years ago and Liverpool sa record no say continuous year wamaji league na the another year no wamasanti ede so
platform na so twice per ana woma ye in fact intensi na okam obi acha say sadia no anka onya anka obeye sabiem beta enye bete emfa manase league no we metimi enso aye ne sabeto mugusu a wo mokika ekwanim beta one day obi bebisa say na de anka na ema Liverpool edi Premier League na this is na different also ade a obeka ebia be ya fani we obi asum kwabna wo see Premier League na last season wo moji no it was a certain PSG omni omo boy enti do mutimi ade because winning PSG boy who timi ye to club bia that timi hu ni ye wutimi say PSG not just the you can say team na hu ade a ese wutimi nya ansa na watimi the league no enu bi na eya wutimi enya enti last season team ba ko timi boy ama odi Premier League ni this season na so no ene wumpe ono na dream de wo fi say PSG bobo ko no enso aka hu be anu ya report am pato o pay no ade eba awotuma de sanada me ba be kato say Jacob aya Nestrop wonu ye coach a wo ko aya entra for da mo he some person mo de aduma na ede ma no FC Copenhagen head coach no na one Barca for na eba be sia kwabna open na kata na ose yanka emobia ntia say there's always a possibilities say ubetimi atitim ya he no ebiti say baso na obese no ata no it depend on performances I be putting up and to account will be ata say Barca game no very difficult na onimkwan obodi tia difficult opponent ebiti say when Bayern abo was Bayern bobo kwenti say baso na pepe attack ana Barca for ye eno bi na Bayern for you and this one buy and for boy the same team and no the ball etia aye Barcelona bobo no was yanka ema Barcelona for antia say ball no ball kwabna was very organized team no the ba so me very organized and afa short aye distance and so me the Barcelona players kwabna chaza Barca for di ball na nyemi ni obo ma Barca for aye inchi kwa na asem Barcelona and so etimi anya ball adanda omo ho and e business and e defensive game no ball no so dabi o ma me defending them mom we bo game na do baby na say so defending a oba kire Barca for say defense ni ebi a ho num ye pa ano ye de open ade twitwa e wo dwuma de so na no pa ye de eba wo so obo for defense na anya ya o de ba ko be kan na ye num and ye fight defense no de gina cho pompi na ne man so atima koye and ye bi say Lami Yama ho na what for strategy how de ball Lami Yama na no so akoda mu de ne ho aye dem do say your plan ho de better sakoda we coaches bebre atrai so metimi akana no atum e park no so untimi da ebe o de o ma hehe wo mu program o de ba de se ba ne ya brante de fima and so be it eno enkoba kakwa so panya de den enso edi Jacob Nestrop edi eba e woduma de so na no pen no ye kete de Barca reporter men saka say baby answer wo mu ebo Juan Garcia wo mu bo Conde wo mu bo Pau Kubase wo mu bo Gerard Martin wo ma bo Bade no ma bo Eric Garcia Dani Omo Femi Lopez Lamine Yamal Ombabo Robert Lewandowski nafe Wamabo Hafinha when he plays on best at Ediama Barcelona Bobo Kono Dani Omo si yanka mo bianta say number 10 no na ne boy ne de pa was number 10 ne de ono akasa ditum so onim ni boy pa enti se Barca bo game na ye de ni gya number 10 dia obi antum na eduma no ene atum de obeye ni nyina simple emom eno ncha se bi omo man position bi ye close to number 10 want to be emo esan so person obo ma Barca team no ede ma nyina ayakama ede mo man no reporter men seka e woduma de so Antonio Conte ahead of Chelsea ye bisa so players na bi paper and also play there player mo kan wasem plan entwa tena players na ebi abekoso paper enti no de the intention so ye coach say we dream beyond that na we your mind settle say player pro so win the Admiral club and ye de odi kwa kwesi Chelsea bobo ko no and also onim Chelsea ye pa onim kwa Chelsea faso dwene onim kwa Chelsea paso wotwene and onim kwa Chelsea epaso faso ye enti esa say Chelsea no aba hoda enti waka mo bia tell Chelsea dia onim mo ye pa was in team na akwadi FIFA club world cup no mo asem na ye kan na and yes na so say obi de minimum dada enti pato Antonio Conte say onim dia was so oni Chelsea bobo ko no enso eba besia and ye be say Liam Rogino say dia chama e kan ni no so Conte dia say bi
Conte kasa anka nya asem anka yese yanka bi esanse ne football mehwe ne football aba no ball na woni ni boye pa ball na Antonio Conte boy no eno na wotwa sa transition no e de aba ko tinti mo he adwuma oye adwuma e waso ne pa nti woni Antonio Conte e ba besia woni coach a woni adwuma ne ye ana ba besia coach a wasani team ne ye ana e ba besia nti so prepare na woni ba besia ne ye pa nti waso waka e mo bia tese Napoli team no e very strong and first team no woman niama nyina edida ye atese unfortunate niama ekoso recently adman Napoli yase womo ensada anwene matches na center better eno ncheze team no ayemre but wasese ne niama ye atese woni team no enso eba besia eno lem rojino nkoma kakra wadi eba odumade so ane ebisa se oni Aaron Ansemeno asia na ano so akoda de in fact ebia etire na oni akoda no ebeka say likely say akoda no beba tenam ana se ebia Friday ana akoda no so ebeba belande ewo ekobana oni akoda na sia edi nkoma no lem rojino nkoma kakra wadi eba odumade so na pato meeting Matthew Alamani enso ane Diego Pablo Simeone no wabra reporter mensaka say womso mbe here players na by 30 minutes meeting ana yase wani ono so have kwanya mbefa so mbe players ato eno reporter mensaka wodumade so na Nico Williams so akoda no yase plana o plan no sa Pobagia na kwabna enkoda na omunya endu 20 years 18 16 for no a omobobo matches do no yase sa ya de enkoda ni tenya Laminya ma enya ne de enu bi na eti Kopama Pablo Gavi mu nyina enu bi na echiche omo reporter mensaka yase Nico Williams de ende enyanko yo oguso atese ha ne ye pa atese threaten the wake up krako ene reporter mensaka wodumade so Hans Flick akasa Hans Flick said the format ayede bo UEFA Champions League ni nani ju ye pa na wase Barca da ye said the run of the top A8 no Barcelona be faso everyone no against FC Copenhagen there ade say inkuta dene obu kromu den so mutimi wini sa game no Cameroon na etimi bo Barcelona na first the first 8 no we mu ba Manchester niema kama edima Barcelona boboko no ane ya reporter mensa eka wodumade so na no pe no make tire edi aba wanchicha hodo so na mede Lamine Yamal na ewie sa enada ya sa akoda bi prank Lamine Yamal na ode excuse de so wone pa okubase mo ne Lopez mo ne Garcia nkoda no ana teze kwa bro mu jeja o mu hu ya ne se akwa we ye footballers ne pa akwa ba fa fifia jade atovom ana Lamine Yamal ya tamama so kate wade ne frato bra beje akwa na yi pen esa autograph edi Lamine Yamal we ndi no se akwa yi na boko de afi ono ankasa de akwa na ye na fi esan ne sre ana ono ankasa so oti de me oni players ni nyina anti eno ada Lamine Yamal dia ECN na no pay make tire enso dia ma yase Morocco for no Spain for say weka fan na de sisi de Morocco for no ma yo mafrim esanse kwa mo fa so hostu afcon fan na o mo person anka o mo ye host en win no kwa na mo say na no musa nkrofo o mo go o mo se fata say yebo wake up air final afcon poni ene na tese wake up de kwa na refi no ahwe me say ayi ahoma ba ko be so de to ne ekromu wo mo anim ho no mo twetwe ne to saa baby aboard be fana tese ono so handle e dia faunti reporter men say 2030 wake up na Spain ene Morocco ka bom enso hosi no ade no de yase final no yebenya bono e was Spain nti ene enkoba kakwa etodwa e wodwumade so me gina we su na enkrofo amanso sebere nyina yatimi di esiha na afi na wodu afidi ndi ato aisha your number one account radio station asatemenya agi edi atumine kwabna bibie ni wode a ene me di esia nim sei also na games in the doors papa timi pese be waste time cry hasa na be